Uhleleleni ungangeni le channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo umkhanyakude TV bafowethu inkulu iy'ndaba laphana wey'ngane kwethu udaba luthinta u-Ali Mgube laphana wey'ngane kwethu uyifake zonke laphana enyameni kuyigcokama elisha ngenkathi ebhala ipost yakhe laphana wey'ngane kwethu ethi sawubona wemakhandasi sawubona wentunsula laphana wey'ngane siyazi ukuthi untunsula igama ajwayele ukubiza ngale igcokama elisha laphana noma ngabe bengcwekisana laphana njengey'nsizwa laphana wey'ngane kwethu. Siyazi-ke laphana wey'ngane zakwethu ukuthi sisalinde ama-alibhamu azayo laphana wey'ngane zakwethu okuwukuthi umntalabho usazoqhubeka laphana wey'ngane zakwethu. Ake sidibane e-comment section yizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile ugcine subscribe ugcine nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposte ividiyo entsha. Kukungile impilo yami